kina mwaka mwana na enda koti gatebara abere muno mu deputy governor bera amategerera ikine kibaka kere onero about 20,000. Haya, sasa ni mimi nataka nitoe pesa alafu nizindikishwe na wale viongozi ambao wamebaki wachache. Lakini kwa hii program ambayo tumeanza, kwani nyinyi mmefanya namna gani? Mngetoa ile generator nyingine, mnasimama tu kuangaliana. Nyinyi ambao viongozi ambao wamekuja lero niko bachire gabo kirango ntware Nyamira wiki ende etoko genda mu machoge wiki ende etoko genda mu Getutu ega stoko yoka na makaro wiki ende nyali bali togochi ekarukore ya abantu baichire ga etimu engi baichire ga ya barayi umweshimiwa Richard Momoyo Mabonyonka na ntomera 30,000 shillings ya sesi ni nkomorwerande ga. Aya, umweshimiwa Patrick Osero koruga liburabu na ntomera 20,000 shillings nkomorwerande na wachire ga sesi igeyo 50,000. Abarayi bonsi tibamwire ebakubwatia samagendererari ayeregeria abarayi bateneire gabona baichire ga ebajire kubwatia samagendererari tali siasa tali munu ebachire ga kuvuga bamanye na kiama genderera gokorwa mwanjira ne manganayo oise korigeria abarayi baichire ga ayoroche nkoreta bakaba Farouk Kibet omokoni we president twaleta babo kimani ichungwa ayoroche jiro montonde nsebo we bamendo gaga osaba abantu bansigete na abarayi bonsi ipi enta eto tuara mani seitoga twensipi to tuara mani siasa toko koranere ekra tu etanira mangana yechinkwana ntokorwana segi mwanjira ne manganayo ngoro ke bari banjira ne manganayo ila rasa ko bakari banjira na inche bono ntare ko ruchime stiane na ne mna ko ruchime stiane pole tu ntobugate